Iepa lagunok ongi etorri lastotxapenen kanalera ongi etorri Final Fantasy honetara eta aurreko atalean Manolait egiteko ies egiten lortu genuen Tidus, Waka eta Rikurekin guretara erori bai ginen eta hemen topatzen gara Junarekin eta suposatzen dut lagunak topatu barko ditugula eta borrokarik balitz eoiak eragiko Euske, eonera gaude ezkerrera esatera Ah. Así que ahora vamos a seguir barco de tubo. Turbo a Oh my! It's okay, I know. Go! Fight on! Suposatzen dut hori eoia zendatzeko balio dut.
Hang in there. vale. Es de la Elche, me va a seguir dando con la bola. If
por ahí frío. Please help us! Ya.
sorry we left you alone. No, it's okay.
Ay. A ver. Si me puedes ayudar, ciervo, que no sé lo que tengo que hacer. A ver. A ver. Pero como ves, ciervo, aquí tengo problemas. Ixio. Vale.
Wah. Ah, vale. Farewell. Vale.
Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calmlands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The Temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. His guardians, I don't see them. Maroda and Passe are not here. I will do this unhappy deed myself. Forgive me, Lady Yuna. Te oigo, Roca. Ya encontré el camino de ciervo. Gracias por la ayuda. Your aeons against mine. Vale. It's not over yet. Bajamos.
I cannot let you pass. Gotta go there or what? Stay away. Yuna, let's go. There's a way to the surface up ahead. Your pilgrimage is over.